cionista sa onim, što sam ja napravio, znate kad ukucate u grok Google logo with Zionist sideburns, funny. Google logo, ukucamo u grok. Google logo with Zionist sideburns, funny. Da vidimo da li ćemo dobiti ovo što ja mislim. Šta grok ti dozvoljava? Da, grok samo mu kažeš ovako. Google's logo with sideburns, Zionist sideburns, funny. Generating the modified Google logo image. Thought for 7 seconds. And exactly, guys, what I was aiming for. Tačno ono što sam tražio. Znači, dobili smo cionističke i jevrijske brkove, sideburns, odnosno ove zulufe, baš ono što sam... ovako se promptuje. Znači, izgovorite. A ne učite metar dana kako da ukucam prompt, brate. Jeste vidjeli kako se pita i kako se dobija, brate? Eto, vaše promptovanje od 100 godina kucaju, brate, neke tamo. Gledaš šta kaže, rade, uče prompt. Oni prompt uče kao oblast.